bral od trpljenja in smrti Ježuša, tako ki so zapisali apostoli Lukáš a Mateusz u njih evanđelne. U tistim času je Ježuš njeha apostolne zmislu, da čez 2 dni je mira biti Velika noc, ande sin človeka je imel biti zdan in biti križan. Tekrat so se zbrali veliki duhovniki, anti stari od ljudi, u dor te najhoršega duhovnika, ki se je klicu Kajfa. An so se pogovarjali, da bi Ježuša z Hajufijo ujel an umoril. A dni pa niso htjeli tolega narediti za praznike, zak so se bal ljudi. Kar je bil Ježuš v Betaniji, v hiši Šimona, se mu je približala na žena, ki je imela drago mazilo, an mu ga je ulila na glavo, kar je bil ta parmis. Njeha apostolni, kar so tole videli, so bili razjezeni, an so jali. Zakaj tako stracat? Tole se je bilo lahko drago predalo, an dalo te bozin. Ko je Ježuš tole videl in je jav. Zakaj nadljeho delata teli ženi? Zak dobro delo je storila nad mano. Te bohe imata zmeran par sebe, mene pa na bota mi je zmeran. Za kar ona je tiste mazilo zlila na moj život, je tole storila za moj pohreb. Resnično vam povem, vse rode, kar se bo znanjavil te evanđel, se bo tudi pravilo, kar je tela žena storila za me. Tekrat je šel dan med 12, ki je bil imenovan Juda Iškariota, vseh velikim duhovnikan, an in je jav. Ki mi ceta dat? An ist vam ga bom dal. Oni pa so mu ponudili 30 srebarnikov. An od tekrat je gledal priložnost za ga izdat. Kar je prišla ura, se je Ježuš usednil za mizo, kupe za apostolmi. Zlo sam želel tole velikonočno jagnje jest kupe z vami. Prijetku bom trpel. Zak vam poviem, da ga ne bom vic jedu dok napride dopunjeno kraljestvo Božje. Uzamita, a nas partita med vami. Vam poviem, da od sada napri ne bom vic pil od sadu vinske tarte, dok napride kraljestvo Božje. Tole je moje telo, ki se daje za vas. Naredita tole na moj spomin. Tel kelih je ta nova zaveza z mojo krvjo, ki bo tekla za vas. Am poglejta, roka od tistega, ki me bo predal, je tlena mis oparta. Sin človeka gre tako, kot je bilo obsodjeno, pa horija tistemu človeku, ki ga ima predat. Kdo je tist? Visnavijen? Vpraši Jezusa. Kraj od paganu so postavljeni, da ljudi komandirajo.
антистики имају муаса анобласт, се стореју клицат добротники од јуди. Ви настојта бит таки. Дуар јенар бујвелик најбоку тенар мајш. Тиски командира најбоку тиски шлуш. Дуоје венч, тиски јејата за мизо ал тистики шлуш, ал ние тиски седита за мизо. Погледта, а змислита се, да ист сан мед вам куан хлапац. Ви ста уше тежаве з мано пренашал, ан ста осталта пар мене, за туа ист вам пустим со крајество. Такуа киха е за мене праву мој оцја. Такуа де ви бота једли та за мојо мизо, бота тут седиел на тронах, ан содил израелске јуди. Шимон, Симон, злодие парсу за вас смиет, ан вас пребрат кушеницо. Па ист, сам за те молу, да ти не згубиш вјере. Ан ти карбо потреба подпреш у вјери твоје братре. Господ, истабо сам парправјен заит анту паражон ал насмарт. Симон Петар, ти дијам де пријатку петелим парви крат запиеје. Ти повиеш же трикат де мене смај позну. Кар сам вас пошју брез борше, брез русака, брез чаријоју, ал ва не манкало ки? Sada lepa, tistki ima no boršo, an ruksak, naj ga vzame za sabo. Tiski ih nijema, naj preda plašč, an naj kupno sablo. Zak vam dijem, de za me mora ratat kar je bilo prerokovano. A bo još tijelca med razbojnike. Zak vse kar mora ratat z mano, je cajde rata. Gospod, tle imamo 2 sable. Zadosti je. Kutle Ješua nam uporava, sošli Krotolski hori, a tu učenci sošli za njim. Kad su pašli na mestinjeja, molita de napadeta uskušnjavu. Potleješ uta od njih, kaj delecki se more vrjecan kaman, je padu na koljena, Čec jest na stori mi pitelkeli. Najrata neka risjen, ampa kar je tebe useč. Se mu je par kazu an anđel z nebes, za mu dat kuražo. Kuso ha parjele smrtne težave, je še buj močnua molu. An je ha puat je ratu ku kapje od krve, ki so padale dol na zemjo. Se je vstavu molit, je horstu, an je sucijah apoštulnan. Ih je v šafu, de so spal od žalost. In je jav. Zaki spijeta, ustanita, molita, de napadeta uskušnjavu.
Juda, božne syneha od človeka predáš. Kar sokole vidli, istých soblita paní, sojal more monúca Ustavta se, ne tako. A nie tak muchu Amar ozdravil, velikým duchovníkam guardiam od templa, a poglavariam ti sobli pašli proti njemu. Jezus je tole ja. Kude plovil razbojnika, stapaši sabli s palcami. Vsak dan sam bil s vami v tempelu, a nesta mai zdvihli ruke prot mene. Fatala je vaša ura, zlodja. Sohavjelam pejal, cel hišo velikega duhovnika. Petar je stal od daleča, an su za njim. So zakurilo hinj ta nasred dora. Anku so sedijel okole ohnja, an Petar je sednu cia med nje. Kuha je zamerkala nadikla, da je sedel ta parohnju, a je lijevš pohledala. Antista tu je bil z njim. Žena, izhana se poznam. Ti si jedan od njih? Žena, nije Rijas. Rijas je, ano je bil za Ježušan, je dan od Galileje. Mož, na vjenki praviš. Hrde, ki je tole horil, je zapijel petelin. Gospod se je ohlednul, je pogledal Petra. An Petar se je zmislil besede Ježuša. Prijet, ko zapije petelin, trikrat me zatajiš. Petar je šuon, an se je hudua razjoku. Bože, ki so mjel Kristuša zvezanega, so se mu smejalan soglukli. So mu zakril oči, so ga klaputalam prašan, povie nam, kdo te je zajel. An so puno klel prot njemu, ku se je zorilo, so se zbrati stari, veliki duhovniki an pismovki, an so hastorli palpejacija pred nje. Те je hovoril,
Иск морем подриjet tempel Божий, анту 3 днeh ga zazidат. Ali nič ne odgovoriš na tole, kar tele priče proti tebe pričajo? Te prosim par živem Bogu, da nam poviješ, ali si ti Kristus, sin Božji. Ti si jav. Pa poviem vám, chmálu bota videl, synu človekova sediet na právi moci Božje. Amprit u mahlah neba. Boha je preklev. Ki potrebujemo drugih prič? Glejte, sada sta čul kletnino. Kaj se vam zdi? Tekrat so vsi vstali, an hapejal se pred Pilata. So ga začel tožiti. Smo šafali telega tle, da potiska ljudi, da se obračajo proti Romanom. Je prepovedu plačati taše. Am prav, da on je kraj Kristus. Ti si judovski kraj? Ja, tako ti praviš. Ist naveden v bedne krvice v telem človeku. Štaka ljudi, uči po vsi judej, ho z Galileje, kjer je začel, da vjetle. Kar Pilat je čul Galilejo, je vprašal, če je z Galileje doma. Anku je zavedel, da je podložen Erodovi oblasti, a je pošil Erodu, ki je bil tiste dni ta v Jeruzalemu. Erod je bil zelo vesel, kar je videl Ježuša. Že vid cajta a je želel videti, zak je čul puno pravd od njega. On se je troštil, da ga bo videl narest, kajšan čudež. Puno reči ga je vprašal, pa nič mu ni odgovarjal. Tam so bili kupe tudi veliki duhovniki, an pismari, an so ga hudo tožili. Erod an sudati so ga zaničuvali, an za smijeh so ga oblekli z bijelo obleko, an so ga pošljali nazaj Pilatu. Erod an Pilat tist dan sta ratala prijatelja. Prijet sta se harduo gledala. Pilat je sklical kupe velike duhovnike, poglavarji od ljudi, a in je takole govoril. Sta mi parpejal telega človeka, pravta, da ljudi obraća proti Romanam. I sam ga za vse tole vprašal pred vam. A nisem šafil bedne krvice v njim. Tako tudi Erod nič ni všafil proti njemu, zak mi haj nazaj pošil. V bedne reči je naredil, da je ureden smrti. A storim fajno stoc, am potlej ga pustim. Pusti nam Baraba! Kaj naredim pa z Jezusom? Križaj ga! Križaj ga! Kaj slavega naredil? V bedne reči take, da bi ga moral obsoditi na smrt. A kažem stest, potlej ga pustim. Križaj ga! Križaj ga! Pilat na zadnjo je kazal, naj se naredi tako, ki ljudje cijejo. Je spustil voz paražona Baraba, an je dal v njih roke Ježuša. Kar so ga pejal, so parejeli nekega Šimona iz Čirene, ki je bil paršuta spoja. An so mu ložili križ, da ga je nesel za Ježušan. Za njim je šlo puno ljudi, tudi žene, ki so jokale. So pejali za njim na smrt še dva druga,
ki sta bila razbojnika. Kar so pa šli na prestor, ki se kliče Kalvarija, so tam križal njeha an oba razbojnika, adneha na pravo, druzega na čeparno. Ježuš je jav. Otca, otpusti njim, zaknave dok i djelajo. Kad so se pa ti njega obliko, stoji za njo, ljudje so tam stala. Najrješe samega sebe, če je on Mesija od Boga pošlja. Tud sudati so se mu posmihuval, so mu danci to žedan stoja. Če si ti kraj judovski, stoplo z križa. Je bilo tu zapisano nad njim, bolgarsko-latinsko, a hebrajsko telje judovski kraj. Kan jesi ti Kristus? Riješ tebe, an še nas. Tudi ti se ne bojiš Boga. An si glih tako obsojen kot on. Za pravico mi dva imamo, kar smo zaslužili. Tele pa nije nič hudega obednemu naredil. Gospod, usmili se na me, kar prideš v toje kraljestvo. Resnično ti povijem, do nas bo z mano v nebesah. Bilo je okole podneva, a po vsi zemi se je naredila tama do 3 ur. Sonce je obtamijelo, a v templjne se je pretrhu vel čez sred. Ježuš je zaveku z močnim glasom. Ocia, v toje roke izročim mojo dušo. Ko je tole jav, Ježuš je umrl. Kaj sem ti storil, zdaj povej, predrago ljudstvo moje. Kedaj, o hrežnik, dej sem žalil srce tvoje. O sveti močni in večni Bog, usmili se i reši nas na dno. Egipta sem tebe obrešil, darev im težavne trpiš. O, kaj sem nad tabo prebrešil, da zdaj me pribijaš na križ. Da zdaj me pribijaš na križ.